Meja Katamba urukagambirizo wa Mountain Division hamwe na n'ikikwekwetu eki niwe yahamya amakuru agagumize ngo amahiga ya UPDF hamwe n'aga Congo garwanagine n'abazahambo cyaba hihina n'umugera gwa Maribongo omu matemba ga Tokomeko muri Ituri province ekirugirire mu kucungura abantu aba bayitaho kumpi n'omugga gwitibwa Maribongo ayama mbuga ekitundu ekitibwa Tokomeka abadde okubagana wakati w'amajje ag'omukago n'abatujju ba ADF abagenzi okukakana n'amajje g'omukago gasobodde okununula abantu 23 banyakucungurwa barimu abakazi 16 hamwe n'abashaija 7 kandi aba batwirwa hankambi ya UPDF erukushangwa omuri Luna Ituri province bwanyuma yo kwiha omu kishaka omuri aba bacungwirwe harimu abana 13 otireho na n'omwerero omwe abantu 23 abo abasinga muri mu bakyala naye ate eky'ennaku nti abaana 17 abantu 17 bali wansi wa myaka 18 nenga mulimu n'abatenyo ab'emyezi abali wansi w'omwaka ogumu kyennaku nnyo ADF ekwata abakyala nekola n'abaana abato era abaana abato abo ne bateekamu omutima ogw'ekitujju ogutawa kitiibwa bulamu bw'abantu. Meja Katamba nagira ngu abashaho babo barimu nibakora kyona ekiri kubasika okureba ngo abantu aba batunga obujanjabi ahabwo kugira ngu babire bari mu mbeera mbi munonga. Abantu bano babadde mu mbeera nnungi abamu balwadde banafu bali mu mbeera mbi bakulaga omwana ow'emyezi 9 ng'alinga wa sabbiiti 2 sembeera si nnungi naye abasawo baffe bakola buli ekisoboka okulaba nga abantu bano banunuddwa bafuna obujjanjabi obusookerwako. Eki nikiijaho bwanyuma y'esabbiiti emwe yonka abihe lya UPDF bamazire kuhayo abakongo 22 n'aba bacungwirwe okuruga omu mikono y'abazahambo ba ADF. Bannayuganda n'abakongo abawagidde ekikwekero kino ekya Shujja kubanga bitutuuseeko bivudde ku buwagizi obwo era nsaba n'abantu bonna babenga bawagira ekikwekero kino tusobole okulaba nga abatujju bano tubamalirawo ddala. Amakuru agagasha kwa Jonah Tsingwire.